Ngilulaka kulona ukusikhamba kopastor nechannel Nefriki esicela kwena ukukodwa nje ukuthi nambuyise sibophele uma ungumlandeli wechannel sibonele isengiya September makuphela ungawasebenzisa ama-SMS ungawasebenzisa WhatsApp akube ama-calls kuphela straight uma ufona-ke uyayichaza wena igama awufoni ubuze eminye igama abantu bayakwenza lokho efona ubuze eminye igama abanye they-call even at night afonele ukuthi ubani wena igazi abathakathi ebusuku azobuza ukuthi ubani engayichazana ukuthi ubani so lokho kubi kakhulu ngase kwethu one more thing abantu banokungena la amanye athi should straight to the point ukuthi una mangena la ngokumbono walabantu asuke becomment ukuthi ufuna ngena phela ngithi nje ngoba ukusho ukuthi ngidlule yabo abafuna nje intro ithatha about a minute or less so but kunibani inkinga naloko yabo so angazi bani abafuna enza ukuthi kodwa nje sibheka amaphupho Sprite Nyathi 5011 at Bright Nyathi 5011 which amenibodi ngiphuphe ngibone ithuna engingalazi kungabe kuchazana I just feel very worried about this dream because ngilibone eceleni kwegceke la kwethu so kuwuphawu olubi kakhulu ukubona ithuna ngeze eceleni kwegceke noma ke ngaphansi kwegceke kubi abanye balibona ke noma beyisesigangeni ithuna nakubalinga ikhombe imimoya emibi ithuna kodwa siqale kanje number 1 uma uphupha ithuna kuwuphawu esithathe ngolobu uma ulibona ithuna ngoba lokhu kuvamile ukukhomba lesikhathi okulahlekelwa okukhulu okuzayo kulowo muntu loyo futhi ngenza lo muntu lo esuke esolahlekelwa kakhulu empilweni umuntu obalekile amahubo 89 verse 48 ngubani oyakuphila engayikubona ukufa akhulule umphefumulo wakhe emandleni endawo yabafileyo na sela kanti ke asibeke kanje number 2 ngokujwayelekile uma uphupha umuntu ithuna empilweni kupholo kumolibona ithuna ngoba lokhu kuvamile ukuthi kukhomphile isikhathi sokukhala nokulila ngoba kukhona umuntu ozoshona emndenini wakho abantu abaningi uma ke waphupha ithuna yenzeka vele bese kuba nomuntu ondlulayo emndenini yabona uJobe 17 verse 1 umoya wami usuchithekile imisha yami iyacimeka okwami sekuyithuna nje kanti asivalo ngokuthi ke 3 kwezinye isikhathi umuphupha ithuna kuyaba uphawu olubi nje uma ulibona usuke lukhomba ukuthi ngenzeka kuzofika umzuzu omubi wokushona komuntu omaziyo futhi ubosondelene kakhulu nawe ngenzeka ngabe semndenini kodwa ube umuntu osondelene nawe ngaba ngomngani noma omunye umuntu osondelene naye yabona ngizaka 5 verse 5 izinyawo zakhe ziyehlele kufeli isinyathelo zakhe zibambelele endaweni yamafileyo number 4 uma uphupha ithuna kwabanye abantu meke wabona ithuna kuyakhomba lokwembaswa umoya osuke udinga ukuhlanjululwa noma kunomuntu I mean kunethunzi esuke limlandela noma kunomoya osuke bemlandelisa ufuna ukuhlambulule azigeza soselento ewumoyana osuke umlandela semakhulu besibheka la ini ukubona ithuna ngaza ukuthi When you can't see them at all,